Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. South Africa, Ningizimu Africa, Africa, worldwide, umhlaba wonke jikelele siyabingelela. So kusho kaningi lokho kwethu. Sibingelele ke KZN kwaZulu Natal kwelikaphunga noMageba. Sibingelele ku Gauteng, Mpumalanga, Free State, Eastern Cape. Sibingelela ko Northwest, sibingelele ko Limpopo, ko Bushbuckridge, sanibonani. Cape Town yaphila. Sibingelela kakhulu ke ngani zakwethu kulo lonke likaMthaniya njengalesi sikhathi ke sa manje. Africa inhlanayo nasezantsi Swatini, Lesotho koqwaqwa sanibonani Harry Smith niyaphila PMP Peter Respect ninjani sibingelele nala eduze nje Stenga nasemgababa uqobo siyabingelela ngoba namhlanje umgababa sowuphethe ngesandla ngihamba nodokotela ke la udokotela uMhlongo la kumabona kude wakho uSiyaviva TV1 asoshesha masikhuluma kodwa sizoba bafishane ngoba sizokhuluma ngento engicabanga ukuthi njobane ngicela ukuthi uyikhiphe nje abantu bekwazi ukuyibona kahle le yakho mawuyiveza uyithi ngenkathi sikhuluma inhloso enkulu namhlanje ukuthi sibuke konke okukhona kwamhlongo kodwa kube khona la sineqhubu khona futhi sichaze sijule lento yaleli wash njomane uqoka iwash alright yes uzwakala futhi ukhuluma ngewash bese ulibiza ngokuthi isigubhu sewash alright ake usixoxele namhlanje ingxoxo ezokwenza umuntu osekhaya okade engakubona ukubaleka kokufika kwespecial ngoSeptember ezothatha iwash bese khuthala bese uphendula nalothi mina khona ispecial singakafiki ngiyezwa kuthiwa iwash lu 30,000 but ngingakwazi ukufika before that ngifike ngokhiphe lo 30 it's okay uma ngingathola le clear understanding ukuthi makukhulunywa ngesigubhu sewash kukhulunywa ngani eyenzani ngizoke ngithule nje South Africa ngimnikeza ithuba akhulume nawe ekhaya kwaphinde kwenzeka lokho asibingelele kakhulu obingelelayo yena udokotela Mhlongo siyabingelela pholoba kakhulu sibingelele nababukeli baSiyaviva TV sibukele nabantu abasizakala kaMhlongo ekuthi noma izinto zinjani kodwa bangasukubele beseduze kwethu namhlanje ngihleli kuSiyaviva ngihleli nje ngithe chu kuloso sihlalo leso esiphezulu seleke sahlala phezulu lokho sisazohlala phezulu futhi phezulu namhlanje ngifuna ukukhuluma kancane mbijana phambilini bayazi ababukele emakhaya khona igubhe kade zakhiwa ekade zifaka kuyiselo ake siqale phansi sihlehle kancane isigubhu akusisilona iselwa isigubhu into engaphakathi kuyiselo ngene ubakhomba ngalo ukube sikhona besizokukhombisa iselwa linya yabona iselwa isigubhu ekade siphathwa phambilini kade sihlupha ngento eyodwa ke lesi sigubhu lesi bebubu ukuthi umuntu methatha isigubhu makukhona into ayifisa yafuna ukuyixoxa esigubhini ahamba yoguqa is either ke khoneni noma iodrop noma isekhabetheni noma ikuphi noma iground noma ikuphi sahlala ke sabuka abantu belebe nezinkinga ezahlukahlukene ngenxa lesigubhu esiyohlala ekhaya ngenxa ukuthi awukwazi ukuthi mawuthathe lesigubhu esiyiselwa ufihle ukuthi khona isigubhu osinazo ngenxa ukuthi noma angasibona ufika naso but ekuhambeni kwesikhathi sizobonakala sabethe sibuka ke le inkinga abantu ababanazo mebethatha lezi zigubhu sabese sakhe indlela entsha yokuthi lo muthi lo ofakwa kuleli selwa asushintshe manje sufake ewashini sushintshe lo muthi sufake eringini sipheke iringi ngalo muthi lo kwenzela ukuthi sifuna abantu bathi bejabula zingabi khona inhlamba abazobhekana nazo egcineni ukuthi kunjenje ilesa sigubhu esilapha endlini ngoba ekuqaleni bekuwe gula ingane kuthiwa nje iguliswa ilesa sigubhu esilapha endlini meke kwagiqika imoto yomuntu wasekhaya kunjenje ilesa sigubhu sasibanibani meke kwashona umuntu kunjenje ilesa sigubhu sasibanibani sabese sakhe indlela entsha ke manje ukuthi asakhe iring sipheke nalamakhubalo afakwa kulo isigubhini saphinde sakhe ifoni inokuzana ifoni siyikhipha ibag lecture upopopo igubhu esizakhayo ngalendlela yesimanje manje zintathu iwash iringi kuzoba ifoni opopopo into eyenzekayo ke la abanye abantu bayalimala umuntu angaza kusabisa ephethe isigubhu esikhulu kanti umuthi ongena khona intwana nje encane pholobo akusikona ukuthi wonke lo muthi uyongena lapha wonke lamafutha alezilwane lewayongena lapha kuyizona zona ezezinto
zenzeka kodwa into eyenzekayo kusuka kuyinto encane into ekuyiyona yona esuke yumuthi la esuke isebenza sesiwenzile ama research sabanika abantu abambalwa lezi igubhu ngoba sifuna ukuyitesta bamba asifuni ukunika abantu into esingayiqondi nathi ukuthi iyasebenza kodwa siba nabantu abathize siqale sibanike into mase siya checka kubona ukuthi iyaphila yini mayiphila ke kuyimasibuyele indongeni zaka MC Pholobazi noma sibuyele indongeni zasiya Viva TV sesizokhuluma ngento eseyiphila kubantu ubobona thina masizokhuluma ngento isuke seyiphila lo asizi ukuzothatha amashansi la ka siya Viva TV masacabanga noma sayicama ngokuchansa sichansa sodwa nje sihlele zonke izinto kodwa mase sizela suke sesikhuluma ngento ephilayo ngento ephefumulayo masithi wozothatha isigubhu sewash asidlali ngawo sikhuluma ngento ephefumulayo masithi wozothatha isigubhu sering asidlali ngawo sikhuluma ngento ephefumulayo masithi wozothatha isigubhu sefoni asidlali ngawo sikhuluma ngento ephefumulayo lezi zinto esikhuluma ngazo kweziyaphefumula Number 2 lezi le mali ifoni iringi kuzoba iwash ku 30,000 ngendlela ejayelekile bayazi abantu sebethathile abaningi futhi amaringi amafoni yonke into agcwele kubona abantu kodwa sabuka into eyodwa manje ukuthi siyababona siyabathuthukisa abanawo amandla kodwa sinale nkinga yabanye abantu abathi thina siyafisa ukufinyelela lapha kodwa ngenxa yamandla sabese senza uhlelo ukuthi asiphinde sibuyele emsamo ngenxa yokuthi yonke into asiphathele sinabanikazi bomsebenzi abawumsamo sabuyele emsamo saphahla sacela ukuthi besicela ukubenzela ke nalabantu abangenayo imali eyanele kahle ingakho ke sesithatha isinqumo siyamemezela namhlanje sesimemezile sisazomemezela ukuthi ofuna isigubhu sewash isigubhu sering isigubhu sefoni siyatholakala ngemali engango 15,000 bamba siphule u15,000 sazobuyisa u15,000 kuphela ngiyacabanga ukuthi nase store special basiqonda abantu Kwenza kuba khona ama Black Friday kuba khona izinto ezahlukahlukene kuyenzeka iTV meyu 10,000 kodwa mekuthiwa Black Friday uyithole ngolukuzana mhlambe ngo 7,500 baphula u3,500 thina senza okuhlukileke saphula uhalf wemali esibiza ngamanye amazwi akusikona ukuthi siyithanda thina party sizwela ababukele emakhaya noma sizwela labantu abangathathi intweni noma sizwela labantu abaxakekile ekuyibona esifuna ukubalekelela lesi sikhathi kasingathi ke silekelela nina nimane nicabanga nimane nibuza kubantu nimane nicinga into ekufanele uyenze wena okade walifuna le wash okade walifuna le phone okade wayifuna le ring meza ngithathe nayi number wena mase uyabhuka ngenxa ukuthi into esifunayo sifuna abantu babhuke bakwazi ukusizakala pholoba iyona into esifunayo pholoba number 3 leli wash leli ring le eqaleni besithe thina khona umthetho ukuthi umuntu akangayithengeli iring akafike iring seyikhona sesithengile kodwa ngokucela kwabantu saphinde sabuyele emsamo sacela ukuthi ngoba abantu banenkinga sebeshadile manje akabakwazi ukuthi bangagqoka amaringa awu2 esandleni esisodwa noma ezandleni ezahlukahlukene bacela sabacelela ukuthi kulungile osenaye ekhaya ring isayide emshado isayide wemthembiso isayide yani akeze nayo le ring sifuna sisebenze yona le ring ekuyena esandleni ngamanye amazwi sekuvumelekile wonke umuntu uzobe phethe ring ofuna iring wonke umuntu uzothenga iwash ofuna iwash wonke umuntu uzothenga iphone opop ofuna upopop zimbili igaba othanda ukufika nento entsha angafika nayo onaye endala ivumelekile ukuthi ifike izosetshenzwa into esifuna lana ke thina sifuna abantu bathembeke kanje ngenxa yokuthi akufunakala impumelelo yakho yaziwe abantu bangibonke ukuthi umbone egqoka iwashi umbone nale moto leli washi aligqokile mesane wenza into eyodwa wena uvale la mase ungabuzi umuntu usuke wenza into yakho ubhuke kule namba muthi kwamba utshele umakhelwane ukuthi sengenze nje nake ngothi uthi mawuphumelela bakuthuke ngalonto iyona into ezosiza umuntu emakhaya pholoba iyona into efuna ukubanceda ngayo abantu le babizela inamba yakho nje asibambe nayo inamba ekubhukhwa kuyona it's 083 406 8658 asifuni pholoba inqwaba yabantu sifuna abantu abalingene mesingathola abantu abawu20 si right ngicela siphinde yona inamba 083 406 8658 asibatshele pholoba ukuthi wena ubonwa ngemali pholoba umuntu mayefuna wena uzobe ukhipha imali ngokujwayelekile kodwa ngalelo langa bazobe bekubona mahala pholoba beqhawula mahala ngoba uzobe ukhona nawe noSiya Viva TV bonke abantu bekhona ngifuna ukuthi nje manje ngimazisa umuntu osekhaya ukuthi ukufika kwethu kusuke kuncike ekutheni nje ukumonitor imukulekelela udokotela ukuthi uphatheke kahle kodwa kusuke kungekona kahle ukuthi ushuthwe noma ungafuni so
umthetho nje uthi asizele ukuzoshutha nina yes sizobe thina somonitor isimo ekuthenini sihambe kahle la nawo khala khona mhlawumbe kukhulume kunaye ngoba unomuntu ungakhuluma nami Yes. nakho manje sengivuka ushukela ikhona yini ama tipex la ngikubuze lekuthiwasa ukuthi bengakwenzela yini itiya Yes. isikhathi kodwa ke masihlabela phambili nje manje ngifuna ukuthi siyivezele iSouth Africa ukuthi njengoba unewash unering unefone into le embulelwe wena wayibona le yes futhi wayenzela abantu yakunika imhlomulo sikhuluma ukuthi nje enye imoto esegcekeni kuleze ikhona Yes. ithengelwe ngenxa yakho ukuthi wanikeza umuntu isigubhu sewashi yes awuphoqe umuntu ukuthi makeze Cha. futhi awucela umuntu ozokugxeka Yes. price oyichargeile Yes. kodwa futhi awunendaba nozokugxeka ngoba kuukubona kwakhe bazosizakala abafikayo yes pholo asize kulento ke ethi leli wash noma le ringi noma le phone yes omunye umuntu uthi igubhu bekuthiwa akungena omunye umuntu endlini ngaphandle kwakho yini ehlukile la edala ukuthi ngayisho eboardroom enabantu mhlawumbe abanye bakuma period yini ehlukile ukuthi ngingadlulisha eButterworth yini ehlukile ukuthi nginganqamula la nginezingane khona mhlawumbe isigubhu sizwana nezingane besizwa izinto eziningi kodokotela abahlukene wena sicacisela ukuthi awakha amandla ncikiphi uhluke ngane uyenza njani lento ukuthi ikwazi ukumelana nayo yonke into okay asiphinde sihlehle pholo bakakhulu yomnandi umbuzo wakho ngenxa yokuthi silekelela lo muntu ekhaya osethi isigubhu angisasifuni silekelela nalo muntu wathatha isigubhu kodwa sisebenza uhleli nase ekhaya nalo singabaza ngoba watshenwe ekuqaleni ukuthi isigubhu asifuni indaba zabantu abaningi yes yes umehluko walesi sigubhu thina pholo bamasisaka asibambe asisebenzisi inyoka ngeke uthathe iwash ngelilanga ukuthi uyaphenduka selinyoka ngeke uthathe iwash ngelilanga uyaphenduka sokuthi uyabheka seludikoloshe ngeke uthathe iwash ngelinye ilanga sokuthi uyavuka endlini sekumkhofu ngeke uthathe iwash mothi uyavuka ngelilanga sekumantindana kodwa izinto zale ekhaya ikhandwa ngomuntu ongasekho is either ugogo wakho umkhulu wakho ukhokho wakho ubani wakho washona wena usinika nje just lelo gama lalo muntu mase senza izinto zezenze ngamanye amazwi amanje sinawo ukuthi singibathise ngomuntu wakini ongasekho owashona hayi ukuthi fanele uzumbulale hayi ukuthi wabulawa uwe hayi ukuthi okay obulawe ngesikhali uyasebenza noma uqala ngakho kumbhekela umuntu ukuthi singasebenzisa hayi mina ugogo ngamsebenzisa wena uyaphinda ukucheck yena ukuthi ukufa kwakhe kunjani yes pholo bona usinika abantu ababili nje is either wesilisa noma wesifazana ingane encane futhi nengane futhi ungakhona pholo ukuyisebenzisa siyakwazi ukuthi before siqale sisebenze siqale sikucheckele pholo uyobabona abantu bengena endlini ngalolu langa wonke umuntu simdinga endumbeni ngasikhathi engena endumbeni into asoyibheke ukuthi ubheke ukuthi lento kuzofanele noyithole number 2 uzokwazi ukuyithola number 3 ubani kufanele simvuselena kulabantu ababili asinike yena asikwazi ukuthi singamvusela umuntu wrong funa sicheck ukuthi umuntu esomvusela angabe kwesimilo right noma kufanele simlungise ngaso leso sikhathi ipholo kodwa siyathembisa asikwazi ukukunika into ezoxaka wena asikwazi ukukunika into ezoqeda umndeni asikwazi ukukunika into ezolala nonkosikazi wakho asikwazi ukukunika into ezolala nomkhwenyana wakho asikwazi ukukunika into ezothi mongahamba wena emhlabeni icede ingcebo yakho akusikona ukuthwala leko into esizobe senza sobe siphakamisa amandla waphiwa uNkulunkulu siwaphakamisa ngamandla abantu abangasekho esizongibathisa wona njomane idinga ukuthi ngiqambe igama enileli wash noma ngingalibiza ngogogo wami ngikutshenena noma ingane yami engiyitshenena noma nje ngingaqambi nje mina ngazi ukuthi nginento yami engenzela imanga pholo ngoba usuku uphakamisa umuntu ongasekho khona liyokwazi ukuthi lileke liphile impilo yakho yonke kubalekile pholo ngoba naye uJesu abakusontayo kubeze bathi uJehova jari uJehova bani ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi umuntu mawuzokhombisa noma ngabe yini mawuzoyithatha ukukhombisa ukubonda nayo ukhombisa ukubaleka kwayo ukhombisa ijakazelo zayo isebenza ngaphezulu kokuthi ikwazi ukusebenza mina nginezingane pholo kodwa ingane yami yathi awu njomane kamgabhe yaduka iminyaka nya noma kade ngingengi imali ngiyayinika pholo uyazi nginikelana indlela esuke yangithopha ngayo pholo ngiqonda ukuthi nale washike manje zoba isimungulu ngene ukwazi ukusebenza kodwa umuntu ozoliqamba ngalo siso ozofo ngodadweni ofuna umvusa ngayo noma ngomfweni ofuna ukumvusa noma ngogogo wakho noma ngomkhulu wakho noma ngomalume wakho lizokwazi ukwenza izinto zenzeke siyalifuna igama pholo ngalo muntu nje ozobe evuswe ngalo ilona igama lewashi pholo
Ngokujwayelekile kuvuseka ngabakomalume noma ngabakini noma as long as umuntu encikene nawe ehlambulukile kuumuntu ongasebenziseka. As long nje kuumuntu wakini pholo ayida umuntu wasekhaya umuntu wakwemalume asikhethe lutho pholo. Kodwa sokhetha ngokuthi mase usinika labantu ababili wena sesichecka ile sobe sesikhetha khona ukuthi akalungile ugogo wakho ngoba u1 no2 no3 umuntu olungile usibanibani ngo1 no2 no3. Ngikuma period le ring eyomshado ngifike nayo kuwena. Ngiyaqhubeka ngiyifake noma ngiyayikhipha. Uyaqhubeka pholoba uyifake. Newashi ngaligqoka. Newashi ungaqhubeka uyigqoke ngenxa ukuthi pholoba lento pholoba siqale sayenza kakhulu sayichecka. Ngenxa ukuthi uyakhumbula imithi yaqale kwathiwa udliwa ufisha idliwe ingulube yonke lento pholoba. Abantu kwacaka ukuthi bayeke ukudla izinto ezimpilo yabo kwesinye isikhathi. Kodwa nathi ngiqonda ukuthi pholoba mangabe kukhona into esiyenzile kwaMhlongo siyahlupheka ngasikhathi abantu bajabula sihluphekela ukuthi mase beshayeka phambili asibe nayo indlela yokuthi mabe buya beshayeka sikwazi mase basiza sibasiza kanjani. Nalokho ke pholoba ayikho imithetho theni lapho loba kulezi igroup lezi ngamanye amazwi konke okunye sesikwenzile kwaqedwa ngoba kufana into okuvuselela akuvuselelwe lapho loba yabona asivuselele lesi asinako pholo ukuthi hayi after inyanga eyothi yakuyona icontract pholo bakuzona le group zo contract esibuye sizakhe ngoTikoloshe nangoMantinda nangeyiphoko nangemkhofu cha kuyona leyo nhlobo pholo bana makushona wena nje manje siyaqhubeka sisebenza siyaqhubeka siphile pholo phela kusothi akumina lo zobevusiwe kuzobe kuvuswe umuntu wakini umehluka lesigubhile sonke pholo bengathi sirathi ngawo asivuswe akuyena umuntu wamhlongo ovusiwe umuntu wakini uyoqhubeka ephile noma engasaphile umhlongo asikho ukuthi ukuhamba kwami emhlabeni ingcebo yakho seyiyaphela izoqhubeka ingcebo yakho ibe khona sengaqala ngemhlebelo umntanami noma umfazi wami noma ingane yami noma ini yami noma udadewethu ukuthi hey wena mangifa leli washa nosala nispanise ngalendlela lisebenza ngalendlela noma into yakho wedwa ngoba yakhiwe ngawe nalo oyisidalwa sakho ungakwazi pholo ukubatshela egameni lokuthi bazi ukuthi mawulala emhlabeni abambheke phela umhlongo ukuthi usaphila na bakwazi ukuthi ba check ukuthi kuze bahlanganiswe nale washi iyona yipi indlela abangenza ngayo pholoba bona kukho ububi obuxakile pholoba obungenza ukuthi izinto ezakhiwe lento ezishabalale mase hayi pholoba njoba ngisho ukuthi igubhe kade sizenza bezinomonakalo uzofakaza nawe ekhaya ukuthi wonke umuntu athi unesigubhu bekuba khona umuntu ongaphili kahle ekhaya wonke umuntu athi unomuntu onocebile onesigubhu bekuba khona abantu ababa nenkinga abanye cha ukuthi abageza abanjani njani pholoba la ubigcokama ube muhle njengensizwa ube muhle njengomuntu wesifazane kuphela pholoba akukho la kuthiwa kona ugezi khona uzoba nensila hayi cha pholoba injabulo yakho uyayidla nengane zakho nonkosikazi wakho akusikona ukuthi izolala nonkosikazi cha ukuthi unkosikazi seniyahlukana na noma indoda izothi waso yayizolinga sethi ifuna uba nesithembu ngoba ifuna ukuthathela le wash cha anginjalo pholoba Ningizimu Africa worldwide udokotela asikhumbuza ukuthi specialist umuphi unyaka kiphi inyanga kulopho usuku siyoqala ngasikhathi sini ispecially singo September 30 ngoSeptember 30 ngo6 ekseni pholoba kuzobe qala kusetshenzwa kulekelela abantu bamba wonke umuntu ozobe ethatha iwashi ifoni iring kubaleke ukuthi aqale ebhavini mase eqale ebhodweni kuyimase emnika into yakhe asimesane sikufaka inhlanga sikufaka iwashi nje kuphela cha akufani nobanana nesinkwa into ekufanele siyenze sobe sikugeza mase sikufuthisa ngasathi sifuthisa sizama ukuhlambulula lo muntu njalo sokuvusela yena ukuthi noma ngabe unamanzi amnyama noma ngabe unedlozi elimnyama noma ngabe uphendule kanjani kuwena kuba ukuthi uyagezeka sikunike into so right na wahlambuluka pholoba le ilipha uyithinto icacisa pholoba sifuna iliphu nje zibe ntathu ukuthi ezase-apps ezase-Standard Bank ezase-Capitec ezase-FNB asikhethile mawufika kuthina nje wena sifuna iliphu ezintathu zase-bank sizofuna inamba yesigwili esithize sangakini noma ngesona sangakini mhlambe somlumbu wakho ngoba uyasebenza uyayazi le manager right eneyimoto uyamazi umphathi wakhe emsebenzini ocebile mhlambe bongathatha inamba yakho mesana usinike yona nje mase uyakhululeka wena into esifuna kuwena iwash ngokuthi ufuna iwash iring ngokuthi ufuna iring ifone obhobho mothi ufuna iphone obhobho mase uphatha iliphu zibe ntathu nale namba le ekuyiyona esidingayo umuntu ocebile sibhuka kanjani bizi number uphinde usikhumbuze ukuthi ngabe ukhona nonsumbuyana ohamba phambili bese umuntu aphatha malini masese asibambe nayo inamba kuqala ithi number 083 406 86 58 083 406 86 58 58 especially so 15,000 rand
kodwa siyocela umuntu obhukhayo abhukhe ngo-1000 rand. Akusiwona 1000 uthi silambile pholopo. Ukuthi ukwazi ukubamba isikhala ngalela langa. Asibafuna abantu abangaphezulu kwa20. Sifuna abantu abayi20. Mhlawumbe ungabhuka nje ubunemba 11 njoba sesinabo abantu abawu10. Ubunemba 11 mhlawumbe ukwazi ukusizakala nawe. After sekuqedela abantu abayi20 sicela usixolele ngesisakwazi ukuthatha. Ngoba kufana nalomuntu pholopo ongakabi nemali manje. Akasifonele phela sitshele ukuthi ngicela ningibhale ebhukwini leli eliseceleni. Sinamabhuku amabili pholoba, sinebhuku lomuntu osefaka imali manje. Sizoba nebhuku lomuntu oyireserve ongakayifaka imali, oshilo idate ukuthi uzoyifaka nini. Kwenzela ukuthi mase eyifakile imali simthathe sizomfaka kule bhuku langala lilaba abakhokhile pholoba. Manje sifuna nje u1000 rand, mase ufika wena uzofika uphethe ngesandla u14000 awu transferwa uzofika uphethe ngesandla. South Africa, Ningizimu Africa, Africa worldwide umhlaba wonke jikelele asikusho ukugcwala umlomo lokho. Siyobonana evidweni elandelayo kodwa la siyobonana khona kuyobe kumhla ka30 kuSeptember esigodlweni kwaMhlongo. Phelelani ke nonke nibhalise kusenesikhathi futhi kuhle ngokwami. Kuhle ngokwami ukuthi uMhlongo imali yakho ke at ifune kuyena mawufika. Uma wazi ukuthi wena njengamanje unawo 7000 udeposite uma usuwenza ivideo call noMhlongo. Yes. Isho kuthiwa ngabe uyeza umama wakwakhe yebo kunjani yebo ngibambela uMhlongo mana ke mangicela ungibukise uMhlongo bese uMhlongo uyambuka kwi-video call. Yes. Mawuqeda ukubuka uMhlongo uthi uMhlongo yebo faka ke lokho okufakayo. Yes. Mawufika wena uyothi nguThembe ezinhle sibisi ngakudepositela u10 ngicela unginike ngifuna mase yakunika uhlala nawe lo 3 minutes bese kungena nawe esigodlweni. Yes. Yabona. So ithinto nje imile ekuthenini unaloma ngawumuphi umuntu ofuna ukufaka imali engalinge ifaka imali engayenzanga ivideo call noMhlongo into eqinisekisa ukuthi uMhlongo esikakhulukazi imali engaphezulu kwa1000 but 1000 rand ungawufaka ngeprocess abazokutshela ukuthi ilandele ocingweni lolu alibizayo. Yes. Uma umuntu ekufonela yena noma ekubhalela ukuthi faka imali ukuthi akusayena uMhlongo fake itolo akuyena uMhlongo. uMhlongo yinye account yakhe ikhona kulama video adlule nakule video futhi sizoyifaka iaccount mawubuka iposter lapha ine account number enza shona ukuthi siyahlangana kwivideo elandelayo. Siyabonga. Abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yalokhonzo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhonzo yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhonzo uzophila. Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano wa yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini yalokhonzo uzophila. Kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala